Kani gadega Pati CTV. Reverend MJ Nyota ka Pratrik Risau la yob an pelaj ba ya ka kot ka jinglong sodar Kristan bat ka jing aingu Kristan. Kabdi ka kot bala tho do Reverend GR Sangli ha office ka Khasi Jaintia Presbyterian KGP Sinat Sepngi ka badan mission compound Shillong. Ya kani ka kot adian bala dap pelaj la IT no ka North East India Mission Association Neima kan penmi pisa. Haba ajingkran ha kani ka jingelang. Reverend MJ Nyota la ong baublei ula ai kasap ka kerpang yu pastor Sangli namar ka jinglong temen wala umyo snowshow tekishkor ula pan penmi shibun teli ki kon unong thoi kani ka kot Reverend GR Sangli aba ajing kren lai tho bahakini ki khandrus nem ki bola shong thai na kam pastor la yo ka jingpang singkai ba ka jingkelot akishkor ulai tho bula da ban tho palat san pho teli ki chai kot khambon ki di kot nyam nakini ki kot katukat ni teli ula ai shaka KGP Sinat Barim Shaka Sorkar, Shaki Sang Mission, Shaki Kun, Ki Persa, Bat Kabaula Bat Haladi Gade Satang, Katsan Bat Kandu Teli. Dan si song kop ban panen kam ya kapur bat katsat ke boble lo ai na. Nam song dei wan si song klikti hayin kram panen kam ya katsat ke boble lo ai. Bat kapur ru thì khắp sân khăn rêu xin là mua trong thay bóng lại cho bạn dài xin là chút đấy thế nào sống đấy bạn ăn cầm như cặp bò bạn nằm bạn lên nó ấy ở cặp bò tôi phải dính thu cho ngài cái lòng bạn đi khám chặt cái đỏ rồi cái quạt trong này và cái vật đục và cả đục thì làm ăn thiệt là xong I know where he probably got off and a ring on me, casino to me. But some do some head, but so little. We get here be quite young. No man long give at that door. But I got 10 cassi. The way by 10 2 you are along when you're up with a court spell. When you're so low, we keep our it. Bakin yang scam packaging bakin pentemai ya ke jinglong jingim Kristan. Kani gadega Pati CTV.